Assalomu do'stlar, qutmandi kuningizlar men. Bugun sizlarga internetdan ақша табу bo'yicha bir приложениені ko'rsatdim. Bu приложениені Fly Market'ten ko'chira olasizlar. Men ссылкасын kommentariyaga tashlab qo'yim. Kelganda через Google Me registratsiya bo'lasizlar. Sizlarga shunday bet ochiladi. Sizlarga ko'rsatayin. Bo'lmasa ketdik. Bu yerda ақша topish o'ta oңай ekan. Misalına o'xshash turadi. Shularni shunday qilib o'rgatgan. Biz qancha ko'p topsak, bizga shuncha ko'p moneta o'rgatgan. Ақшасын PayPal kошелekka chiqarib olsak bo'ladi ekan. $5 chiqadi ekan. Minimalniy. Shunday ketaveramiz. O'ta oңay, vaqtida ko'p olmaydi bu. Qizildan ko'p ekan. Shunday ketaveramiz. O'ta oңay. Yig'ir ekan bu ақша topish bo'yicha. Keyin zerikib ne qilishni bilmay turganda shuni o'ynab ақша chiqarsangiz bo'ladi. Shunda ketaveramiz. Mana bo'ldim jengdik. Mana bonuslar berdi. Bu yerda bitcoin'dan so'zsiz reklama chiqadi, shuni bosamiz. Bo'lmasa ақшamiz tushmay qoladi. Mana reklama ketdi. Üstünde X çıkıldı öz bitcoin'da. Reklama 30 sekund, 60 sekund разный çıkılat gengede. Kütü turağız. X çıkışaktı. Havasanızlar bunlardan oyun otursanızlar болады. X çıkışaktı. Önce X çıkıldı bizde. X'te сразу basmayız. Herhalde azaltılağız az. Başka yayılar girip gitti. X'te basağız. Baskanlarına bu yeri özgürdü. 6497 moneta verdi bizge. Basağız. Hayır oynayız. Başlandı. Bu yerden kaysınızı köp götürürüz. Basağız böyle. Öyle basağız. Bu yerden akşam sırada durat. Yaşıl görürken. Bu yerden kızılda durat. Kızıl basağız. Öte oңay. Prosto yığıra. Şundan oynuyoruz. Şundan getiriyoruz. Öte oңay yığıra. Kızıl basağız. Üçe kaldı.
ушинтип басабыз. Ошол достор, акчасын чыгарарда кандай чыгарабыз сиздерге азыр мында көрсөтүп коем. Кетебиз, ушинтип өтө оңой игра. Кайсы свет көп болсо ошону басабыз. Sarıны басабыз. Болду уже. Акча чыгаруу жолдорун көрсөтүп коеюн сиздерге. Монетаны басабыз. Бул жакта башка да игралар бар, акча таба турган. Баары да ойносок болот. Азыр чыгабыз. Акча мына уже турат, мунун сүрөтүн басабыз. Басканда уже бул жерден бизге PayPal чыгат. Бул жерге PayPal'da e-mail'ыбызды жазабыз. 0,5 центтен чыгат экен. 1-3-4 жолу ойноп, бул жакка уже акчаңыздарды цент деп кааласаңыздар, $1, кааласаңыздар $2 кылып чыгарып алсаңыздар болот. Ошол достор игра. Кимге жакса, ссылкасын комментарийге таштап коем. Лайк, комментарий басып колдоп коюңуздар.